Ronilačkoj jedinici žandarmerije je visokog rizika koji zahteva fizičku i psihičku spremnost, timsku uigranost i rad na terenu. Njih zovu kada treba pretražiti reku ili nekog izvući iz vode. Često obavljaju i veoma teške zadatke jer zaranjaju u neistraženi teren mutnih reka. Ronilačka jedinica žandarmerije namenjena je za izvršavanje najsloženijih bezbednosnih zadataka na teritoriji cele zemlje na svim unutrašnjim vodama. Sastavljena je iz dva voda, ronilačkog i nautičkog. Zadaci ronilačkog voda jesu potraga za utopljenim licima, potraga za predmetima krivičnih dela i kao i sva druga ronjenja koja se obavljaju u svrhu policijskih poslova. Zadaci nautičkog voda su asistencija roniocu tokom obavljanja ronilačke delatnosti, vatrena podrška sa vode i priobalja tokom izvođenja najsloženijih bezbednosnih zadataka, kao i patrolna delatnost u cilju sprečavanja i otkrivanja svih oblika kriminaliteta. Pored ovih zadataka, policijski službenici ronilačke jedinice obavljaju i poslove obezbeđenja javnih skupova, raznih verskih, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, gde obavljaju ronilačko-spasilačke zadatke u cilju održavanja bezbednosti svih učesnika tih manifestacija. Jedan od glavnih zadataka ronilaca žandarmerije jeste i svakodnevno patroliranje rekama. Njihov posao uključuje širok dijapazon aktivnosti, od potrage za nestalim licima, predmetima krivičnih dela do obezbeđenja skupova na vodi i važnih ličnosti. Zato su psihofizička priprema i stalna obuka važni kako bi se realizovao svaki zadatak. Pored te fizičke obuke koju obavljamo u cilju održavanja redovne fizičke spreme, bavimo se i ronilačkom obukom, nautičkom obukom, spasilačkom obukom, alpinizam, taktička obuka, a samu našu kondiciju održavamo i tokom obavljanja raznih taktičkih vežbi. Obuka je najvažniji segment posla. Obukom se stiče samopouzdanje i prilikom ronjenja, svako ronjenje je priča za sebe. Tako reći, čovečija noga je prvi put kročila taj deo reke. Nema predstavu šta nas dole čeka, niti koja je dubina, niti da li postoji vidljivost, da li postoje neki predmeti uronjeni. Tako da maksimalan fokus prilikom ronjenja. Jako je to jako stresna situacija, naročito kada se vade utopljenici. Bitno je da se ostane fokusirani, da se prisetimo svega onog što smo naučili i zašto smo se obučavali. Najteži zadaci jesu potrage za nestalim ljudima i decom i to svakom roniocu najteže pada. Tokom te potrage susrećemo se sa raznim tokovima, vodenim tokovima, od brzih, sporih, dubokih. A mi imamo jednu izreku u ronilačkoj jedinici, ne znam da li je teže roniocu koji roni ili roniocu koji asistira tom roniocu, a u isto vreme mora da razgovara i smiri porodicu koja od nas očekuje ili prijatelje koja od nas očekuje da pronađemo to lice za kojim tragamo. I posle svakog zadatka, potrage za utopljenim licima, ekipa koja je radila je u obavezi da porazgovara s psihologom, pošto svaki taj zadatak, hteli mi to da priznamo ili ne, ostavlja posledice na naš kompletan život. Pretraga reka i dna je veoma komplikovana, često je u rekama nulta vidljivost, što zahteva dobru opremu ronilaca, a kompletnu logistiku i brigu za njihovu bezbednost preuzimaju ljudi na površini. Teren određuje i kakva će se oprema koristiti. Pre zaranjanja se vrši procena terena, pa se u skladu sa tim priprema i oprema. Može. Ako se kažete raskasno budelo da rečeno ne idu. Sad ću vam prikazati deo ronilačke opreme koje ronilačka jedinica koristi u izvršavanju svojih zadataka. Ovo je balans kompenzator, koristi roniocu za balansiranje u vodi, tegovi koji nam koriste da služe da potonemo, regulator pomoću kojeg dišemo vazduh iz boce u kojoj je smešten disajni medijum. Tu su i instrumenti koji koriste za
da vidimo koliko imamo pritiska u boci ili na kojoj smo dubini, zatim full face maska za celo lice, koja nam koristi da vidimo pod vodom, peraja koja koriste za kretanje pod vodom, uže, životno uže kojim je ronioc povezan sa svojim asistentom na površini. Ovo je površinska dobava, kaciga za površinsku dobavu i stanica za površinsku dobavu. Koristi se za ronjenje u kontaminiranim sredinama. Imamo drop kameru, podvodna kamera, koristi nam da snimimo potopljene predmete. Zatim imamo komunikacionu uže i stanicu za komunikaciju. Uspostavljamo vezu između asistenta i rukovodioca ronjenja sa roniocem koji je pod vodom. Metal detektor koji koristi za kontradiverzioni pregled. Ovde imamo sonar, to jest monitor od sonara. Ovo je aparat zatvorenog kruga disanja koji se koristi za kontradiverziona ronjenja, ta vojna ronjenja. Zatim imamo suvo i mokro ronilačko odelo. U zavisnosti od vremenskih uslova koristimo jedno ili drugo da lakše podnesemo hladnoću, pošto ronimo i u takvim vremenskim uslovima, pa čak i pod ledom. Veliki je rizik, jako je stresno, jako je hladno, jako su to suva odela, ali glava nije zaštićena, lice je izloženo hladnoći, tako da nam to ograničava ostanak pod vodom, ali ipak možemo da izvršimo zadatak. I imamo još lift za vađenje tereta pod vodom, znači pomoću ovog lifta vadimo vozila koja uglavnom, ili neki drugi teret, bilo je tu i sefova i raznih drugih predmeta, uglavnom vadimo vozila koje upadnu u reke ili jezera. Od plovila ili prevoznih sredstava na vodi jedinica raspolaže čamcima tipa patrolni čamac 10 i patrolni čamac Vuk. Brz prevoz ljudstva i opreme obezbeđuje se gumenim čamcima Zodijak. Ronilačka jedinica je deo žandarmerije, tako da svako ko želi da postane član ove ekipe, osim selekcione obuke za prijem u žandarmeriju, neophodno je da završi kurs ronjenja i spasilački kurs. Svako od ronilaca, osim izuzetne fizičke spremnosti, mora da zna da upravlja i motornim čamcem. Za potrebe borbenih zadataka ronioci koriste pešadijsko naoružanje domaćih i stranih proizvođača. Osnovni model pištolja je Glock 17. Takođe koriste Heckler & Koch Colt M4, a od jurišnih pušaka AK-47. Ukoliko je neophodna veća vatrena moć, borbene grupe pojačavaju se lakim mitraljezima zastava M84, bacačem granata BGA-30, a u upotrebi može biti DŠK i mitraljez Browning. Ronioci žandarmerije imaju dobru saradnju sa kolegama iz specijalne antiterorističke jedinice SAJ, kao i roniocima specijalne brigade Vojske Srbije. Odlične odnose održavaju sa roniocima specijalne jedinice policije Republike Srpske, sa kojima svake godine sprovode zajedničke obuke.